Baka light na yun.
Mayapayabak po kay katamungan at yutana po king ika-15 Domingo ning Karaniwan a Panaun. Kaniting banal kapag masusyan, yabe tala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Cesardas at Luz Medina, Dr. Aileen Muñoz, pamilya ng Pat Pingol, pamilya Salamat at Soberano, Philippine Institute of Certified Public Accountant, Chanel Navarro, pamilya ng Renato at Cristina, pamilya ng Chiqui Velarde, pamilya Masbang at Raimundo, para kingaldo ng Kebaitan, Corazon de Vera. Para king espesyal ang intensyones dari Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Leticia Ramos, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Ronel Siron, pamilya ng Fer at Fe Kailao, at Ralph at Mia Kalma. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Benson Ong Sr., Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kembao, Nilo Udan, Gloria Arevalo, Romy Bognot, Peping Dalay, Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Louie Dueñas, Sister Grace, Familia Mangalus, Familia Ingal, Familia Santos, Familia Denado, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabe at proteksyon ng banal na espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alanganggang kapaynawan daring kapatadtamong Mayang Unabie, Dinorma, Mariano Campo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tonyo, Mark Louis Tonyo, Juanita Lagason, Fernando Santos, Asuncion Gonzales, Alvaro Baro, Alvin Pineda, Romeo Soriano, Katrina De Leon, Teresa Briones, Ronel Calma, Roberto Laksina, Amado Garcia, Eladio Kembao, Domingo Joaquina, Narciso Lourdes, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detangalanang makaganakapa karela. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners.
Ating beto ka pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ng iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili sa ng parati, kaya kayo man. At kaya ka ang timurin. Kakaluguran king mit mong kapakumbaban at king katahimikan daring kay katamong pilubluban, ganagantalangin at sisyan ding sablata mong kasalanan, at aduan tamo ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyagkas tayo po ngening miyag nanagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, aman wat dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipaniga po ko ka Santa Mariang kapilan mang Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos ning katuliran at pakalulo, ti mawa mo kami king dewa ka ning pamikasala, kapamalataning biye kamatayan at pamibango ng pasibayo ning mabiye mong amano, ing anak mong Jesucristo. Gustan mong ing biyen at mensahe, agyaga na kaming isiwala,
ing kayang katutuan, at iyata din kayang kalayan king balang metong kete king yato. Bitasan mo kay kami ite, king pamipasyag me, king kayang maya pabalita at king ing kayabe mi king dalan, ing sarili mong anak. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Amos. Iya Masiya ing saserdote ning Betel, nga nakang Amos. Oy propeta, humena ka. Muli na kaking bansang Huda, at karing ka manintunan, at karing ka manaral. Nakapasibayong manaral ke tiging Betel. Iti ang lugar ng pisamban ning Ari. Iti ang pambansang templo. Peki batane nga mo siya Masiya, kinganti kaniti. Ako propeta, at ako makyabe karing kabilangan ding manaral. Metong kumong pastol, at talayino, at karing dutong nga higera. Dapot kinwana ako ning Ginu, king obra ko. At pepatong na nga na akong magpastol, at inutusan na akong lumakad at magsalita para kaya karing memalen ng Israel. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, dalita pakibat, impong pakibat kamo karing dalit. Ipakit mo kaya kami o Ginoo, ing kaya kang ganaka, at pagkaluban mo kayang kaligtasan. Ulitan tayo po. Ipakit mo kaya kami o Ginoo, ing kaya kang ganaka, at pagkaluban mo kayang kaligtasan. Ing sasabihan ng Ginong Diyos, kakong pakiramdaman, huling pangako na, ing kapayapan. Kaya katamo akayang balayan, tutuyang makasadyang magligtas, karetang mikatakot kaya, at katingin kaya katang labwad, manatili, ing kayang lingap. Ipakit mo kaya kami o Ginoo, ing kaya kang ganaka, at pagkaluban mo kayang kaligtasan. Misagana ing alangkupa sa lagud at katapatan. Mikahol naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol manibat king labwad, at ing katuliran matsyo iba't bansang matas. Ipakit mo kaya kami o Ginoo, ing kaya kang ganaka, at pagkaluban mo kayang kaligtasan. Wa ipagkalub ning Ginoo ing sablang kasaplalan, at kingasikan tamo dakaling kaya katang pupulan. Manimunaya kaya ing katuliran, at isadyaning kayang dalanan. Ipakit mo kaya kami o Ginoo, ing kaya kang ganaka, at pagkaluban mo kayang kaligtasan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Pasalamat tamo king Diyos at igpaning ginutamong Heso Kristo. Uling pigkalubana katamong kanuanan ay iba't banwa, pauli na ning kekatang pangayagom kang Kristo. At uli niting pangayagom ta kang Kristo, pinili na nakatamo bayo ya pamela lang ing meto ketawan, ban maging banal tamo, at alang kapintasan, arapana. Uli ning lugod ning Diyos, telagana na ing maging anak nakatamong ampun king kapamilatan ng Heso Kristo. Iti yang parasan at kaburian. Purian tayo, uli ning maragul ng ganakake katamo, king kapamilatan ng kayang pakamalan a anak. Inatbus na katamong Kristo king kapamilatan ng kayang kamatayan. Uli na niti, patawaran ng kaya katang kasalanan. Kasagid na ning lugod a pigkalub ning Diyos kaya katamo. Pigkaluban na katang kabyasnan at pamanalastas, banlubos tang aintindyan ing makalihim ng parasan.
Iti ing parasan akayang daptan king kapamilita ng Kristo. Potang miras na ing mituldong panahon, tipunanongan ding sablang at yubanwa, at ding king yato, at pisan meto nga nongan kang Kristo, anting pekabuntok da. At uli ng Kristo, meging balen na kami ng Diyos, adarapat ka ng sablang bage, agpangking kayang parasan, inyang pinili na kami keta pang minunang panahon. Inya, ikaming minunang mika ating kapanayan kang Kristo, kekeng purian, ing ligaya ng Diyos. At ikayuman, inyang dindamyo ing balita ning katutuan, ing mayap abelita, aminye kaligtasan kay kayo, meniwala ko kang Kristo. Uli na niti, miyabiyaya kay kayo ing katak ning banal ay Espiritu, antimong pinili ning Diyos. Ing Espiritu, ing katunayan din ing pangako ning Diyos, kaya katamo, ang gaking kamtantamong ganap ing kaligtasan. Sukat tamong purian, ing ligaya ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, talakad tapuban parangalan ning maya pabalita. Itamungan po, igpaning ginutang Hesu Kristo, aslagano saring kay kayong kaisipan, bana abaloyo ing kapanayan, ake kayong kayawos. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya keko o Ginoo. Inaus na lang Jesus ding 12 at tibura na lang tidwa-tidwa. Dinina na lang upayang makapalwal karing marawak kay Espiritu at saka nalapay na bilinan. Nga na, kayo magdalang nanuman king kay kayong pamaglakbe. Subali mo king metong atukod, ni pamangan, ni balutan, ni kwalta karing bulsayo, ni piblasan ko magdala. Dapat magsandalyas kayo. Nga napakarela, isano pa mang bale ingke kayong pipaglayunan, karin ko manatili ang gaking paglakoyo king balen ay ta. Nung king meto nga lugal, era kayo tanggapan o pakiramdaman, mako kayo karin na tipagpagyo, ing alikabok karing bitisyo, antimong tutol, laban karela. May kula ring 12 at penaral da karing tao, ing sukat lang sumisi at painggulot karing karelang kasalanan. Palwalan dala ring dakala demonyo, karing taong alipanan darete, at kiskusan dalang laro at pepakayap, ding dakala taong ating sakit. Pakamalan kong bininyagan ing mayap ng balita ning kay katang kaligtasan. Kapurian keko o Kristo.
Mayapayabak po kayo kayong sabla. At dinan, buri ko mo rin pong dinan maya pa oras, din kay katamong bisita ngeni, ama kisan metong kaniting kay katamong banala kapag masusyan, din kay katamong certified public accountants na atyo ngeni keti, kaniting kapag masusyan tapo maya pa oras at maya payabak po kay kayungan. Natural na po at normal na po kay katamo, ewari po, payo ka pa man lungub king metong apibale-bale o king kay kang bale. Normal na at natural na kay katamo. Nabayo ka sa langi, lungub, king meto nga bale, ing kadalasan gagawan tamo, ing mamispis tapa mo po. O kaya naman, mamagpag tapa po. Ne po? Ban kanita po, etamo ilub ing nanumang dinat, o alikabuka at tsu, karing bitis tamo. Gagawan tapo itiban kanita, malinis tamong lungub, king meto nga bale, o king meto nga pibale-bale. It is a sign of respect. It is a sign of respect. Pero nung napansinan niyo po, king kay katamong ebanghelyo ngayong Domingo, aliwaying sasabiana, it's the other way around, it's the opposite. Baligtad niya, ingamanwanan ning kay katamong pamamasa. Puta ka nung nakatinggap ning meto nga tao, king kay ang pibale-bale, nga na ning ebanghelyo mo, luwal ka, king bale ay ta. Baligtad niya nga manwana. Nung potang lulub tamo, mamagpag tamo, mamispis tamo, ban kanita kalub tamo malinis, king kilub, ang eni baligtad. Nung katinggap, inggawan mo, luwal ka king bale nga ita. At bayo ka pa man lumwal, mamispis na ka at ipagpag mo na yung alikabok ka ring bitis mo. Shaking the dust of your feet, meaning, huwag kang magdala ng anumang dumi o alikabok paglabas mo ng bahay. And the Lord knows human nature that much. Bali po, king kamatutuanan po, ewari po, aminan tamo tali, masakit ing tatangyan. Potantingyan da ka rin aliwang tao, masakit po. Masakit ing era katanggapan. It is hurting to be rejected. Masakit kapag ka tinanggihan ka o hindi ka tinanggap ng ibang tao. Inyapin po, mula asisi di ngaliwang tao, putang alimbawang atin lang karanasan na may reject la. Na po, tinggian dala, dala tinggap. Uling atin lang karanasan na edo tinggap di ngaliwa, ang yaman nila. Makanyan mo naman. Ing maging paglalawi da karingaliwa, mag-reject na la mo naman. Tanggi na la naman. Danala mo naman tanggi, danala mo naman tanggapan. Di nga liwa, uling ila mismo may reject la. When you are rejected, sometimes you will feel ill and bad about that person who rejects you. Ang gaking pikasaman mo ne, itang tao, kasuklaman mo ne, di nga liwa, mitanam lang sukalalub. O kaya muwaking tao nga ita. Shaking the dust of your feet, woodmen, shrugging it off. Ipagkibit balikat mo nga naning kay katamong ebanghelyo. Instead of being affected too much, the Lord wants us to continue our mission. The Lord wants us to continue our mission of being good and doing good without any intent of retaliation. Kasi ita mo po, nepo, human nature, nung eda ka tinggap, nung tingyan da ka, nanong gawan mo, kay misip ka, at ating kasabyan, may araw ka rin sa akin. Ale? Di nga liwa, rumes bakla, gantila. Kasi pinaman, do tinggap. Pero kingapong kinu, it is a big no. It is a big no. The best thing to do is to just leave it and shrug it off as if nothing happened. O ito po yung kapag nasana ni nga pong Ginoo, nagawan tamo, potang dakatamo tatanggapan di ngaliwang tao. Potang tatanggihan dakatamo. Aminan taman put ali, king biyata mo, siguradong ating taong tanggap at tanggap kay katamo. Mumunaya yan. King biyata mo, siguradong ating taong matula kay katamo. Tanggapan da katamo, luguran da katamo, buriyanan da katamo. Pero tutuya mo naman yung kabaligtaranan iti. Kapag kami tumatanggap sa atin, mayroon din namang re-reject sa atin. It is what it is. And it is a fact of life. So,
Inggawan, yapin iti, accept the latter as a part of life. If they reject you, it is because life is not really about you. So you have to embrace yourself, praise yourself, and then move on. E na po kapag nasani nga pong ginuking balang metong kay katamo, na pibalik-balik tamo yung alikabok. Pibalik-balik tamo, ing dinat tamo yung alikabok tamo. Punasan mo ito. Ipagpag mo ito. Ban kanita, linaut ka man, likwan may man ing taong tinanggap ka, ikang meko, malinis ka. Ban kanita po may pamalinawan kayo mo, ikayong sablang sisimbang enikete. Wari po, potang ating kematen, potang ating mete, nang gagawan tamo. What do we usually do? Makipaglame tamo. Ale? At potang kay bata nang may kipaglame, nanong gawan tamo? Muli ka king pibale-bale mo, diretso, ali. Ingagawan da ring aliwa kay katamo, o ring dakal kay katamo, mangan laking aliwang lugar. Muntala pa king aliwang lugar. At nanong haus tamo kanita? Pagpag. Ipagpagtapa po. Ban kanita, kahuli tamo ka ring pibale-bale tamo, king baleta mo, ala tamong dadala na kamalasan. Ban kanita, kahuli tamo ka ring pibale-bale tamo, ala tamong dadala na kamatayan. Rejection is an experience of death. Pero ingamanwanan ng ginunge ni kay katamo yapining, ipagpag mo. Nga na, ipagpag mo. God wants us to see the more positive side of life rather than wallow in the negative experience of being rejected. Ikami pong pastulyo, ikami pong pariyo, ang yang peka dakal-dakal yun na laring mikipurike kami. Bisa kamit ali, aminan mit ali, ikaming ke kayong pari, atin pa rin pong mikiburi. Ang yang peka dakal-dakal yun na lang, ding mikipurike kami, 5, 10, 20, o dinalan la pamanden, tutuya mo naman po yung kabaligtaranan nito. Neng kay emo aywasan, ikang pari, na atin mo rin kay kang mikiburi. Kung minsan ipapakita nila sa'yo na gusto ka nila, pero ang totoo, ayaw sa'yo nila, ayaw nila sa'yo. Hindi lang nila ipinapahalata, hindi lang nila ipinapakita. May mga ganyang klase ng tao. And the tendency is, uling eda ko buri, eda na kayo mo naman buri. Makanya na rin aliwa kay katamo Eyo ko buri, so what, keber ko, eda kayo naman buri. Paatas ta na mo, panteta na mo, makanita ta mo. Pero aliwayin kapag nasana po ni nga pong ginuking balang metong kay katamo. God, the Lord, asked us the maximum. The Lord is asking us to do the maximum. Pag hindi ka gusto ng iba, pag hindi ka tinatanggap ng iba, hindi ibig sabihin no na dapat mo na lang, dapat mong kasuklaman sila, hindi. Potang eda kaburiring aliwa ay naburing sabyan nita na pikakasaman mo na ali. Potang eda kaburiring aliwa ay naburing sabyan nita na mitanam na kang sukalalub karela ali. Potang eda kaburiring aliwa ay naburing sabyan nita na mimuha na kakarela ali po. Just shake it off. Shrug it off. If they reject you, do not reject them. O ito ing makakrisyanong masantinggawan, masampadgawan. If they reject you, do not reject them. Ing maulaga kaniti, ing importante kene, yapin po itang katutok ng kasusuko, king pamangawa mong mayap karela. Katutok ng kasusuko, king pamipakit mong kayapan karela. After all, lawan nyo po, iting kayapan, apapakit mo, gagawan mo, papakit mo karingaliwang tao, iting kayapan, may kadiyang maging balas mo, iyang maging sandata mo, uling iti, manibatan niya, kay nga pong Ginoo. Ing ganaka mo, anting tao, ing kayapan mo, anting tao, yang pekapan tapat mo, karing maroka tao, karingaliwang tao. And if you will do this, then you will see, and you will just be surprised that even those who reject you, eventually, they will just shake the dust of their feet right in front of you. Potang eda ka buri ringaliwa, potang eda ka tanggap dingaliwa, potang tatangyan da ka ringaliwa,
Pero akakit dang masala, ing masanting agagawan mo, datang ing oras, ilaman, ipagpagda, ing alikabok, ing dinat, karing bitisda. So again, there will be many ways and forms of rejection, not only about people, but also about life. God is asking all of us, God is asking you to shake the dust of your feet and you will be at peace. Kapag nasana ni nga pong ginukekata mo, ing ipagpag mo, ing dinating alikabok karing bitis mo, bankamtan mo, ing kapayapan, kingkekang puso. Talagad ko nga po. Sasalbandaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Hesukristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upayaning banal Espiritu, mi bayit ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Ponsyo Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ampon me nga mate, sasalpantaya ko, king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biela nangga. Amen. ita mo at ding hanggang galamin ing kay katamong komunidad daw sa noning ginuban ipapalo na ing maya po balita. Manalangin tamong miyabe-yabe ngeni at para king metong at metong ban makipat tamo king haus ning Diyos agpang king grasyang pigkalubna king balang metong kay katamo. Karing balang kayadonan ngayungan pong maniga po ati keke ni Ginu tuburan mo kami. Ulitan niya po. Ati keke ni Ginu, tuburan mo kami. Ginu, kakak at kimilang tao, dapat inaus mo ri Moises at Jeremias, ban magsalita at manimuna. Gawan mo nga lang pamagalinlangan, ing siwalami, anting keka. Agyang karing taong, makasadyang makiramdam, hinyangaming manalangin. Ati keke ni Ginu tuburan mo kami. Ginu, manasan lamong maglinis karing karelang lambat. Dapat inaus mo lang maging kekang apostol. Ban mikalat, ingke kang maya pabalita. Gawan mo kami namang alang takot, misalita, kingke kang amano, inyangaming manalangin. Ati keke ni Ginu tuburan mo kami. Ginu, talapanyingilyang bis, ang makaluklok kingke ang opisina. Dapat inaus may Mateo, ban pakayap tao, at palwal karing demonyo. Sugatan keman, gawan mo kami namang talapanulo, inyangaming manalangin. Ati keke ni Ginu tuburan mo kami. Ginu, talaturula mo, o kura paroko, o talapagobra. Dapat, ausan mo rin kaya kang tawan, karing-karelang komunidad, bane paintulutan ingkeyalan hustisya, ban mamingwa karing kalulu, magsalita ka kapamila tanda, para king sablang matulid at mayap, inyangaming manalangin. Ati keke ni Ginu tuburan mo kami. Iyabetala mo naman po karing kay katamong panalangin deting makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, i Doktora Eileen Muñoz, pamilya ng Pat Pingol, pamilya Salamat at Soberano, ding Philippine Institute of Certified Public Accountant, Shanil Navarro, pamilya ng Renato at Cristina, pamilya ng Chiki Velarde, pamilya Masbang at Raimundo, at para king anibersaryo ng Kebaita ng Corazon de Vera, at para king especially intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ting pamilya Paldeng, Leticia Ramos, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Ronel Siron, pamilya ng Fer at Fe Kailaw, Ati Ralph at Mia Kalma. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Bensong Ong Senior,
Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Gloria Arevalo, Romy Bognot, Peping Dalay, Felicing Reyes, Melissa Villanueva, Louis Dueñas, Sister Grace, Familia Mangalos, Familia Ingal, Familia Santos, Familia Denado, at para king pamanantabe at proteksyon ng Banalay Espiritu king familia ng Ani Razon at king familia ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapainawan da rin kapatid tamong mayang unabye, lalong-lalo na di Norma, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Fernando Santos, Asuncion Gonzales, Alvaro Baro, Alvin Pineda, Romeo Soriano, Katrina De Leon, Teresa Briones, Ronel Calma, Roberto Laksina, Amado Garcia, Eladio Kiambao, Domingo Joaquina, Narciso Lourdes, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at deta ngala ng makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Pati keke ni Ginoo, tuburan mo kami. Ngeni adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ibami, bustan mong ingbiye at mensahe ng Jesus agyagana kami, ban pagnasan ming ipahayag ing kayang katutuan, at inguri ning kayang kalayan king balang metong ketiking yato, bayang maging ginuring sabla ngenit manggaman king alang angga. Amen. Talakad tapo para king pamaginsenso. Manalangin kayo kapatid, maning kayo kadamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan saning Ginoy ting daon karing gamat mo,
king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamo yung kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginutanggapan mo lareting ayin ning kekang iglesia. Manano na sanang iting Eucharistia sa umana kaming sumulong king kabanalan at kasalpantayanan. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman at iliyake kayo, At kaya kanti mo rin, iyat nayo ring puso yo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dagang barati, at numan karino ipa Diyos kay ngalangang gatlubos mayupaya. Inyang mi kasalala rin kay kang anak at mi parayo laking siping mo, binalik mong pasibayo keka, kapamilataning daya ning anak mong mapaminto, at ingupaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin kay kang anak king kay kang Santa Iglesia, man maging metong laipan mo nung makanano kayong metong, ika, ing bugtong mong anak ating banal espiritu. Ulinita kamering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kay kang ligaya, layon makiabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banal o ipay kayong panibataning sa blang kabanalan, ulinita pagparalambume. Ing pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, kinwa na yung tinape, at pepasalamat ya keka. Pira sune at binyene karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Idiin ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay Badning Kapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanide. Iti yung kalis ning kanakong daya, ay daya ning bayo at talangang kang tipan. Hamibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa may patawaran na rin kasalanan, dapta niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan.
Tinyangin gaganakan mi o ipa ang kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, daraon miya keka iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kaming anting metong ning banali Espiritu. Ganakan me o iba, ing sant iglesia mong makalaganap king meto yatuban may ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, i Pasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pare. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling biye, at ding sablang meyango na biye, lalong-lalo na, de Norma at Alvin. Tanggapan mo sana, king maligayang mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen, indo ning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol ding sablang sando, isan Judas Tadeo, akay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning Panaun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambena kaya ibang mayupayang tutu kagum ning banal ay Espiritu pupurian nakat parangalan manggaman kingalan hanggang. Ganipun, da mga anak ng inampun, kaya katamong malugod at mapaglunos sa Ginoo, maus tamong inikaya karingamanong tiro na kaya katamo. Ikabas mo kami yung Ginoo, king sablang marok,
Malugod mong ipagkalubing kapayapan king Panaun me, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, barati kay mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Amos, sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia. At pamayapan me, ang ponbilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang anggam. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kekan timurin. Ipakita po ngayon may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ang sablang. Yes, ma'am. Diyoin kay katamong maya paginu Yesu Kristo, ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad la ring mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keko, dapat yagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Ginoo ka pamilataning pamayra, pamakira kemi, king misteryo niting banal na Eucharistia, gustan mong magligtas mong lugod, lumabong karing puso me. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Luklukta po para king kapabaluan. Our parish joins the Catholic Church in commemorating the feast of Our Lady of Mount Carmel this coming Friday, July 16. In preparation for these feasts, we shall have a triduum in her honor from July 13 to 15, this coming Tuesday to Thursday, before the 6:30 evening Mass. On her feast day, July 16, our commemoration culminates with a celebration of the Eucharist at the usual time of 6:30 in the evening, with the distribution of the bronze scapular sponsored by the Honorarias. Everyone is invited to come and join us in the Triduum and in the celebration of the feast of Our Lady of Mount Carmel. Thank you. Let us all kneel for the Oratio Imperator. Manalangin tamo. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ipame, lalapit kami kay kakaniting masipit a pamangailangan me. Aduan me kay ka, ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal na kasakitan kay kami, at may kamate na karing dakalataw. Aduan me ngay ni kay ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsyat me kay kaming makayulo mong gamat. Ing takot making sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo yung kasalpantayanan me, at palusukan mo yung masabal making metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mo la, ring taong may tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan na iti e makasalikot at bukod mong paraking kapakanan daring memalen. Bendisyonan mo, ing sablang pa magkapilit me, ban mapupos na iting pandemya king bansa me. Ipanalangin mila, ring doktor, narsis, ading sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili raking pamaglingap karing masakit. Mula paboren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang meyango na biya. Pagkalam mo kay kaming grasya mo, kareting masakit a Panaun, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami karetang mangailangan at pagkakaluno. Manano na sanang baulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, may kabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na hindu ning Diyos. Amos sana pisawiling aklis mi kay kaking kagulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami.
Hindi no manatili yake kayo, at kekan timurin, ito kuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. In Diyos pigkatiwala na kay katamu ing kayang misyon, ning pamanatad king maya pabalita ning kayang anak, king metong ayatong manalig king sarili, makasadyang tanggap kaya. Ita mo mismo ngeni maralas may natamong patutok, dapat sukat tang magsalita, kapamalatan daring kay katamong amano, at paralan ning kay katamong pamibiyebye. Manano na sanang ing Diyos mismo, yung kay katamong maging sikanan, at panwana na kot bendisyonan kaniti sanang kay kayong obra. Ingib pa, ating anak, ating banalay espiritu, Amen. ing banalamisa, miyampang na, umen ako ngan ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.